Добрый день! Я Шалбашева Виктория, экскурсовод школьного музея Державной установы адукации Вершанская базовая школа Сіслацького района. З гонором запрошую навідати наш історико-краєзнавчий музей. Нема будущого народа, який не пам'ятає свого минулого, говорить народна мудрость. От кожного з нас залежить, чи збережемо свою історичну пам'ять, чи покинем у спадщину будущим поколінням неизвлеченные скарби национальной культуры. Родимочка, родима, родимая земля, мне ты народила, у дорогу провела. Родимочка, родима, куточек родный мой, полсвету я сходила, да не знайшла такой. Духовная спадщина – виртуальный круг для сучасников, как быть годными своих продков, не стратить сувязь поколений, необходно ведать историчное минулое своих земляков, своей малой родимой. Вот першая причина, чему варто наведать школьный музей. Здійсняючи екскурсії по музею, можна відчути дихання самої історії. Тут кожен експонат заховує свою таємницю. У гэтым дивном месте сучасность отступает на другий план, а минулое оживает. У музея собранный материал размещается у экспозициях «Великая Отечественная война», «Геноцид белорусского народа у годы Великой Отечественной войны», «История открытого акционерного товариства Акр-Агро», «Стройки истории школы», «Афганская война», «Этнографичный куток». Нават, калі вы лічыце, што добра ведаеце свой рэгіён, музей здзіўляе невядомымі фактамі, унікальнымі экспанатамі. Наш музей дае магчымасць наведвальнікам трымаць у руках некаторыя экспанаты, таму гэта робіць наведванне музея асаблівым і незабыўным. У экспазіцыі «Стрункі гісторыі школы» прадстаўлены прадметы школьнага жыцця савецкіх часоў. Школьная форма, піянерскія значкі і гальштукі, горд, барабан, падручнікі. Усё гэта знаёміць сучасных навучэнцаў са школьнымі буднямі сваіх бацькоў, бабуль і дзядуль. Сучасны моладзевы білет – гэта пластикавая картка, камсамольскі білет нашых бабуль – дакумент чырвонага колеру, а дадзены экспанат – сталёвага. Зараз у школьным музеі захоўваецца камсамольскі білет, выдадзены Дзверковай Антаніне Васильевне ў 1943 годзе. На сённяшні дзень гэтаму дакументу 83 гады. У экспозиции «Великая Отечественная война» размещены посвящения особы, якое германские улады выдавали жыхарам оккупированных территорий. З вялікай пашанай мы захоўваем узнагароды наших мужных аднавяскоўцаў, дзякуючы якім мы живем у незалежнай мирной краіне. Орден Отечественной войны другой ступени Сырояніка Діма Івановича. Подячный лист Бойки Ригора Ригоровича за сумленную службу на користь родимы от маршала Советского Союза Георгия Жукова. У нас вы можете познакомиться с газетой-плакатом «Раздаем фашистскую гадину», выдание 1944 года. Этнографічны куток адлюстроўвае побыт і працу беларускага севяніна 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Тут знаходзяцца разнастайныя калаўроты, калекцыі жалезных прасаў, сталовыя прадметы, бандарныя і ганчарныя вырабы. Аформлены інтэр'ер сялянскай хаты пачатку 20-го стагоддзя. Сярод цікавых экспанатаў, якія звязаны з гісторыяй суседняй вёскі Ганчары, нажны ганчарны круг, цэгла, дахоўка, кафля, якія вырабляліся на ганчароўскім цагляным заводзе. У адрозненні ад урокаў мерапрыемстваў у класе на заняткі ў музей прыходзяць з мабільнымі тэлефонамі. Без іх не атрымаецца счытаць QR-код і больш даведацца пра той ці іншый экспанат. Умелае сумяшчэнне мінулага і сучасных тэхналогій – гэта трэцяя прычына зазірнуць у наш школьны музей. Хорошо, что в школах есть музеи, значит, нить времен не прервалась, значит, вместе все-таки сумеем с прошлым удержать незримо связь. Сердечно запрошаем вас у наш школьный музей.